Ake ngifunde naye i-comment kaBafo la. Ubhala ukuthi you are talking the truth. I'm disappointed about what Floyd has done. Bushiri is a criminal. I will still vote for the MK. MK is not a one man show. Uyabona ke ngicabanga ukuthi umuntu onjena ke bafowethu umuntu onje singakhuluma singadebate naye singakhuluma naye is just a member iMK kodwa still uyakwazi ukuhlukanisa into wrong mayenzeka kuleyo organization akhona futhi ukuthi honestly so akwazi ukuyimela ukuthi no wrong lento yenzakelile ngaye labo bantu abathanda ipolitical party ngendlela ewubula mangithi ngendlela ewubuliswe by uyithanda ipolitical party ngendlela ukuthi ukhona ngisho ukuphika into esobala uphambane neqiniso ubone ukuthi iqiniso angazi noma basebebona noma basebengebonini kodwa uthola ukuthi uphambana neqiniso elisobala ngenxa yothando onalo ngaleyo party kimi ke lokho ngikubona ku wrong kuphukuphuku futhi the best way phela ayikho into akukho wrong ukuthanda umuntu ukuthanda ipolitical party ukuthanda isonto ukuthanda nanoma yini ngisho ukuthanda ifamily yakho there is nothing wrong, it's a good thing but mangathiwa kubi makungathiwa ngenxa ukuthi ifamily yakho for example yenze into embi emphakathini wena ulwa ngokuthi ifamily yakho uzuphambane neqiniso ku wrong lokho kumele usho ukuthi ifamily yami le yenze lokhu yenze into embi kakhulu but ngizozama ukulungisa la nala esingalungisa khona ngikhumbula ngelinye ilanga ngazi kungumuphi unyaka I think it's 2019 ngaye eBotswana ngelinye ilanga mangithi ngeBotswana kwakusenalezi zinto lezi xenophobic attack against abantu bangaphandle beshiswa konwashiswa eJohannesburg mama sifike eBotswana bakhuluma siyaxoxa nabantu bakhona bakhuluma bathena hey South Africa there's hey South Africa manje kwenzakalani eSouth Africa the only thing mina engayisho nangangihamba nabo ngithi mina no it's really a terrible thing into eyenzeke eSouth Africa it's uncalled for, it's very wrong but we believe ukuthi ugovernment so uzoyifixa leyo nto that is the way okumele uyitacklishe ngazo izinto ezinjengalezo you love your country kodwa kumele futhi uphumele obala lapha wrong khona i-country yakho nefamily yakho ngokunjalo namabafowenu ngokunjalo makukhona mayibhedile umfowenu iyona ndlela okumphephisa futhi leyo ukuthi usho ukuthi cha wrong umfowethu la kodwa kuzolunga iyona ndlela futhi yokwakha isidima kumfowethu nokumphephisa ukuthi kucaca ukuthi yiphuthe lenzekile makuyiphuthe kodwa mawusuphika wena ukuthi leyo nto leyo iflop noma wrong usuphambana nayo yonke into uphambana manje ngisho ngisho kwabantu abaseceleni abakuthembayo the moment usupporta leyo nto wrong noma uphika lobo wrong busobala ubanika idoubt kuwena kuba nequestion ukuthi lo muntu uphika into esobala kwenzakalani bese kuba nedoubt towards wena so kumele nje ube honest yabona nje ubhalele comment very honest guy ukuthi asho ukuthi I will still vote for MK. I love MK is not a one man show kodwa lento yenziwe uFloyd it's nonsense. I'm disappointed over it lokho ukuba honest angazi ukuthi abantu bakithi bayilahlaphi honest kulezi zinto lezi ukuthi beyimele indlela ezosizakala ngayo singabantu ukuthi ukwazi ukubona ngisho ama-flop kwi-political party yakho ungabi nabantu okuthi
ngisho bengenza ama-flop uthi wena uyofa la bayofa khona kulawo ma-flop, uya la baya khona ngisho kuthiwa baye weni. Kumele ukwazi lezi zinto ama-organization, amasonto, every organization kumele uthi ukuyo kodwa ukwazi ukucabanga independent, uthi ukuyo ukwazi ukubona mase umkhumbi ungayi la kumele uye khona, ukwazi futhi ukubona umkhumbi mawusushona phansi, ukwazi ukubona ngoba ekugcineni kosuku indoda umayimela la emhlabeni kwa ANC le uzothini ngomunye unyaka uNkulunkulu mayesasigcinile kuyoba mhlambe kuyinto engasa exist. Kwa MK le uyothini ngomunye unyaka mhlawumbe kuyogcina sekungento engasa exist. I-EFF any party yonke into ekugcineni kosuku awuzalwanga wena i-EFF, awuzalwanga MK, awuzalwanga i-ANC, uzelwe nje kuyini kwenu la uzalwa khona. Ayikho into ongathi ushade nawo la kumele ngisho uzuqamba amanga, kumele ngisho for uprotect i-organization, kumele uphike ngisho izinto ezisobala uprotect i-organization. Ayikho into enjalo. Ngathi leyo makuyi-loyalty leyo, ngaleyo loyalty ungaze uyenze ngisho kwifamily yakho kwenu. Angisho singayobuza bonke abantu abathi lana yena thina sihamba nobani, ungahle uyobuza kuma-families abo nge-loyalty yabo, akaze abe loyal kumuntu. Ayikho into ngisho ey'nganeni zakhe, akukho ingane yakhe athi le ngane le ngiyimela, noma uhluleka ngisho ukumela iy'ngane zakhe, uhluleka ngisho ukumela umuntu oyisithandwa sakhe, uhluleka ngisho ukumela abazali bakhe, ama-siblings akhe, kodwa ufuna ukuyomela la khona abangamazi khona. Kanti ku-right nje uma uthanda leyo vision noma ipolicy leyo political party, isupport, akukho wrong uyisupport, kodwa ukwazi uyisupport kuma-senses akho every time. Ngoba into ebulala abantu la eMzansi ibulala kwi-politics, ibulala kwi-African spirituality, ibulala ngisho kwi-religion. Abantu mabe kwi-religion ungabathatha yonke indawo, konke ama-religion baya laphana bese mayingena kuleyo religion bese ngabe sakwazi ukucabanga independent, la khona ukwazi ngisho ukubona izinto ezirong ezenzeka within, ukhone futhi ukuyi-disassociate nazo mawukuthi zingaku-affect, ukhone futhi ngisho uxoxela umuntu umtshela ukuthi no, i-religion yami ngiyayithanda, isonto lami ngiyalithanda, but lezi angiyi-understand futhi lezi zinto angiyivumeli zirong. Ukwazi ngisho bahluleka kwi-religion, bahluleka ngisho kwi-African spirituality, umuntu kwi-belief yakhe ngisho la engayenzi khona isense, uthola ukuthi uyahluleka ukuthi cha la ayiyenzi sense nama ngi-understand. Nakwi-politics futhi ngokunjalo bakhona ngisho la engayenzi khona isense, mayeyedwa uyakwazi ukubona ukuthi ayiyenzi sense, awubulale kancane kancane unembeza walento engayenzi sense, bese eqala ingqondo yakhe imnika amaqhinga noma ama-point okwazi ukudefenda lowo msangano. Usiyowudefenda-ke udefende ngisho kumele la kuthiwa achaze khona, thola ukuthi mayehluleka ukuchaza uvela athuka abantu, vele abathuka abantu ethi what athuka abantu mayehluleka ukuchaza lowo msangano. So bantu bakithi vukani kule msangano le, awuzalwanga i-politician, kumele ukwazi ukubona izinto mazingasayenzi sense. Awukwazi ukuthi ungathi yena ebeyo isontela uFloyd. Ngani leader le uFloyd kwi-MK? Uyi-leader kwi-MK ma ukuthi kunomuntu ofuneka eMzansi oyi-fugitive eMzansi, nama-cases anakunjani abalelwa kuyena ama-case, kusho ukuthi onke lawo ma-victims agcwele kuleyo case la attach kuleyo case, usho ukuthi lowo muntu lo onke lawo ma-victims yena still usabhilivela kulowo muntu lo onakunjani okubalelwa kuwo lawo ma-case lawa, ukuthi lowo muntu kufana nokuthi nje amagupta ngoba ahamba kanje la eMzansi. Umuntu oyi-politician noma oyi-leader ongabonakala enamagupta kunga-questionable, i-leader enjani le engaboni lutho wrong lapho. Ngibayeka ama-members leader enjani ngoba yena eyenza, I'm sure uyazi ukuthi wenzani, kodwa abantu-ke manje aba-confused bazama ukudefend izinto engamele bayidefende. Kumele bamele iqiniso nje ukuthi u-wrong
urong lento ayenzile iwumsangano. That's it.